nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Urukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'u Rwanda rwasubitse urubanza rwa Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside. Umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda Banyamweru uratabariza abakobwa bavukanye ubwo bumuga uvuga ko bakorerwa ihohoterwa. Riba rifite intego, hari gufata umuntu ku ngufu, hari kumuhohotera kuko ryase ushaka kumusambanya, ariko hari no gusambanya umuntu uri kuvuga ngo ni musambanya ndakira indwara, ni musambanya ndagira amahirwe. Nikodeme Hakizimana uyobora umuryango w'abafite ikibazo cy'uruhu mu Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arakira inama mpuzamahanga kuri demokarasi. Ibihugu 77 byahituwemo bivugwa ko bifite demokarasi isheshuye, 31 bifite icagase, naho bitatu nta bwisanzure bubirangwamo. Ayo makuru kimwe nandi avuga hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi Bigirimana, nongeye kugusuhuza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa gatatu ko ibifungurwa nka byose byaryo byasahuwe mu bubiko mu buraruko bwa Ethiopia. Ibi byatumye ONU ica ifata ingingo yo guhagarika gutanga ibifungurwa mu bisagara bibiri byo mu buraruko aribyo Desi na Kombolcha higaruriwe n'inteko za leta muri yindwi nyene. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko yibwe n'abarwanyi b'umuhari TPLF uri kuragwanya leta ya Ethiopia hamwe n'abanyagihugu bawufasha muri urwo rugamba. Dujarric avuga kandi ko ku munsi wa kabiri n'ejo kwa gatatu amakamyo 3 ya pamu akoreshwa mu gutwara ibifungurwa yanyurujwe nayo mu ntara ya Amhara n'abasirikare bayikoreshereza mu bikorwa byabo bya misi yose. Tukivuga kuri ONU nyene, abasirikare 7 bamuka muri Togo bo mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali barishwe ejo ku munsi wa gatatu igihe imodokari yabo yaca ku gisasu catezwe mwibarabara hagati na hagati muri ico gihugu. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric agaruka avuga ko yabwiye abamenyesha makuru ko abandi basirikare ba Togo bo muri izo nteko nyene bakomeretse cyane muri ico gitero cabereye mu ntara ya Bandiagara. Yavuze ko izo nteko zari mu bikorwa byo gukizura hagati y'ibisagara bya Douentza hamwe na Sevare. Nta muhari n'umwe wigambye ko ari wakoze ico gitero. Muyavugwa hanze ya Afrika, abategetsi b'Ubufaransa ejo ku munsi wa gatatu bararekuye umugabo bafashe ku munsi wa kabiri yakekwa kuba yaragize uruhara mu yishwa ry'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi yamuka muri Arabia Saudite. Khashoggi yiciwe muri konsila ya Arabia Saudite Istanbul muri Turkiya mu 2018. Ubufaransa bwavuze ko uwo mugabo azwi ku izina rya Khalid al-Otaibi bamwihenze ko igihe yafatwa n'igipolisi ku munsi wa kabiri ari ku kibuga c'indege c'i Paris. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko ku munsi hatangwa amakuru ku ngaruka ubwoko bushasha bwa COVID-19 Omicron bushobora gutera, ariko OMS ivuga ko hakiri kare kwemeza ubukari bw'uwo mugera. Kuva ubwoko Omicron butowe muri Afrika y'Epfo mu ndwi zibiri ziheze buramaze kugaragara mu bihugu 57. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko Omicron isa n'iyandukira cyane, aho muri Afrika y'Epfo abayanduye biyongera ku muvuduko munini ugereranije n'ubwoko Delta bwayitanguriye. Ariko yongeye ko hakwiye ubushakashatsi bwimbitse kugira hashikirizwe amakuru atomoye kandi yatohojwe neza kuri ubwo bwoko. Tedros agasaba ibihugu kwirinda ico yise ingendo zo gukumira abandi mu kugara imbibe ku bihugu byo mu bumanuko bwa Afrika ahavugwa ko ari ubwo bwoko bwatanguye kugaragarira, ariko hari n'ibindi vyemeza
byerekanye ko Omicron yari ku mugabane wa Buraya imbere y'uko umuntu wa mbere atogwa muri Afrika y'Epfo. urakoze Aloyizi Girimana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu. Urukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'u Rwanda rwasubitse urubanza rwa Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. uyu mugore aherutse koherezwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuburanira aho bikekwa ko yakorewe ibyaha. Ni ku nshuro ya mbere yagombaga gutangira kuburana urubanza mu mizi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari Huye. Eric Bagirubusa, wiriweho? Wiriho neza nawe Venus Nshimiyimana. None se wabashije kumenya impamvu urwo rubanza rwasubitswe? Nibyo nkuko umaze kubibwira abakurikira radio ijwi ry'Amerika, ubu ndihuye ku rukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'u Rwanda, maze kuvugana n'ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa Huye. Bambwira ko impamvu y'isubika rubanza nuko inteko yagomba kuburanisha Munyenyezi Beatrice bagiye mu mahugurwa y'abacamanza. Ni muri iki cyumweru rero u Rwanda muri rusange rwatangije icyumweru cy'ubucamanza. Iryo subikwa hari ingaruka rizagira kuri urwo rubanza? Nabibajije umwanditsi mukuru w'urukiko rwisumbuye rwa Huye, ambwira ko byanze bikunze uretse n'urubanza rwa Munyenyezi Beatrice rushobora kuzadindira bitewe n'uko iyo tariki bari bashyizeho uyu munsi ku itariki 9 rutabaye, ahubwo bizagira n'ingaruka ku zindi manza, ku buryo imanza nazo zari zashyizwe ku yandi matariki zizimurwa. Nakubwira ko muri rusange ingaruka nizo zo kudindira ku butabera muri rusange. None se hazakurikiraho iki nyuma y'iryo subika rubanza? Nyuma y'iryo subika rubanza mvugana n'ubwanditsi bukuru bw'urukiko rwisumbuye bwambwiye ko hariho kureba itariki ishoboka bakimura urubanza, ariko nondeho hariho nanone kuba abacamanza ndetse n'umunyamategeko wunganira Beatrice Munyenyezi Maître Brice Bikotwa ntabwo barumvikana ku itariki y'urubanza, kubera ko Maître Brice Bikotwa tuvugana yabwiye radio ijwi ry'Amerika ko barwimuriye ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere ku mwaka utaha 2021, ariko akavuga ko afite izindi manza. No kuvuga ngo rero nta urukiko rwari rwayishyize aho ngaho, ariko ntabwo biremezwa ku buryo twavuga ngo ni itariki 6, ahubwo buriya bazicara nanone barebe igishoboka, kuko yaba Brice Bikotwa agomba kuburana izo manza cyangwa se bakareba niba nabo hari icyo bashobora kwikora. Eric Bagirubusa, muri make uwo Beatrice Munyenyezi ni muntu ki? Beatrice Munyenyezi nkurikije uko yisobanura nuko ubushinjacyaha bumurega, bawe ubwe avuga ko jenoside yabaye ari umwana cyangwa ari umunyeshuri muri mashuri yisumbuye, ariko ubushinjacyaha bukavuga ko we yagize uruhare rukomeye mu byaha bya jenoside. Nkakubwira ko we avuga ko yari atwite, afite inda y'amezi, akujije, anabayeho nabi ku buryo atashoboraga kujya mu byaha bya jenoside, nk'uko bamurega ko yagiye mu mabariyeri hano mu mujyi wa Butare akagena ngo uburyo abatutsikazi bicwa. Akavuga ko rero nk'uko bamusobanura bamwibeshyeho, ariko nanone ugasubira kuvuga ngo ni muntu ki ni umukazana w'uwari ministre w'umuryango Madame Paulina Nyiramasuhuko, ubu warangije gukatirwa urukiko rw'umuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda iyarusha, n'umugabo we Sharon ntaho bari nawe yakatiwe n'urwo rukiko. Ibyo rero bakavuga ko muri rusange ubwo n'ubushinjacyaha bugasobanura ko ibyo byaha yabikoze mu gihe Munyenyezi we avuga ko ari umwere. Nkakwibutsa ko nanone
none mu kwezi kwa kane uyu mwaka nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwirukanye ku butaka bwarwo aza kuburanira mu Rwanda aho bikeka ko yakoreye ibyaha. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Huye mu majyepfo y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, nanjye mwifurije akazi keza. Tukiri mu Rwanda, ubukangurambaga bw'iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rirasozwa kuri uyu wa gatanu. Umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda Banyamweru uratabariza abakobwa bavukanye ubwo bumuga ko bakorerwa ihohoterwa bashakamo imiti. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka muri ubwo bukangurambaga igira iti wiceceka rwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kuri iyi nshuro yo kuzirikana iryo hohoterwa, abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda barasaba leta n'imiryango itari ya leta kureba uko yabashyiriraho umwihariko kuko bo bakorerwa ihohoterwa rirenze iby'abandi. Nikodemo Hakizimana uyobora umuryango w'abafite ikibazo cy'uruhu mu Rwanda yabibwira Ijwi ry'Amerika. Usanga umugabo aje akavuga ati barambwiye ngo turamutse turyamanye nakira sida, barambwiye ngo turamutse turyamanye nakira umuvuduko w'amaraso, barambwiye ngo uri umuti, barambwiye ngo utera amahirwe. Tuza kumenya ko hari n'abatewe inda bafite abana. Twabonye ibintu tutari tuzi. Umugore ufite ubumuga bw'uruhu akatubwira ati njyewe iwacu bantanzemo igitambo ku mashitani. Ndagira ngo mvuge ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa bafite ubumuga bw'uruhu n'umwihariko kuko ryo riba rifite intego. Hari gufata umuntu ku ngufu, hari kumuhohotera kuko just ushaka kumusambanya, ariko hari no gusambanya umuntu uri kuvuga ngo nimusambanya ndakira indwara, nimusambanya ndagira amahirwe. Hakizimana avuga ko batarabarura abakobwa n'abagore bahuye n'iri hohoterwa, ariko mu turere 7 bakoreramo abahohotewe ni benshi. Umukobwa twaganiriye ari mu kigero cy'imyaka 20, yafashwe ku ngufu n'umugabo ufite umugore amutera inda, amubeshya ko yifuza ko bazabana nk'abashakanye. Twahisemo kudatangaza umwirondoro. Narabyaye umugabo twabyaranye afite undi mugore, ariko njyewe mbona ari umwihariko kuko abenshi ntabwo ari uko bagukunze, ahubwo abagamije kureba ngo uriya muntu nimusambanya kandi uko bimera cyangwa ndebe nawe igitsina cyuko kimeze. Baba bafite amatsiko ateye ubwoba kandi bambona ari imyumvire ko hari n'igihe ushobora no kunyura ku muntu w'umugabo ukumva arakubwira ati uzi nk'iki gikorwa ukirongoye, ati wirirwa n'amashavu umunsi wose. Iri hohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa n'abagore bafite ubumuga bw'uruhu rigera no ku babyeyi babo. Madamu Mukansanga n'izina twahaye umubyeyi wabyaye abana 3 bose bavukanye ubumuga bw'uruhu yabwira Ijwi ry'Amerika ko nubwo we ndetse n'umugabo we badafite ubumuga bw'uruhu babyaye abana babufite. Kuko natwe ntabwo twemerwa, abagabo twashatse baraduta, zibari induru mu rugo ngo uyu mwana baye ikigorya abo nyina. Jewe byambayeho cyane, byambayeho cyane. Cyabaye cy'umugabo akubwira ati jewe iwacu ntabwo ibi bintu bihaba. Yarambwira ati twebwe iwacu ntabwo ibi bintu bihaba. Yo gutangaza kuko ubu jewe nta nyirakuratana bazi kandi bahari, kandi nawe arahari. Niba umugabo akwatigiyewe uzarihira ibyo bizungu byawe, ntabwo ucate turamugora bya Nyamweru, abana ba Nyamweru nicyo kirango cy'iyo karitsiye. Abakobwa ni ikibazo gushaka, ntawe umushaka ko nta n'umukeneye. Icyo akeneye ni bya bindi yumvishe, ni ya myumvire mike yifitiye, ariko ntago amushatse kuko amukunze. Nanamushaka wenda yanamukunze mu muryango waho yashatse ntago bazamwemera, ntabwo iki ni igice tuzaniye mu muryango. Izi mpungenge bafite ubumuga bw'uruhu ndetse nabo babyaye bagaragaza nizo baheraho basaba leta gushyira umwihariko kuri iki cyiciro. Icyo dusaba rero, ndahera kuri leta, habeho ubukangurambaga buvuga cyane kuri iki cyiciro cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Bumvikanishe ko ari abantu nk'abandi, bumvikanishe ko kuryamana nabo bidakiza imyaku, bidakiza ubukene. Habeho n'ubukangurambaga bwo kwinkludinga abafite ubumuga bw'uruhu muri sosiyete, babonwe nk'abantu. Ubu buryo bwo gutekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari ikimanuka, ari ikivejuru, ari umuntu wavutse kubera ko iwabo baterekera, iyi myumvire mibi ni nayo ituma duhohoterwa cyane. Iyi myumvire ikurweho. Ubusanzwe tariki 25 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ukurikirwa n'iminsi 16 yashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1991. Urasozwa itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 hizihizwa umunsi w'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arakira inama mpuzamahanga kuri demokarasi. Iyo nama irakorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga, irahuriza hamwe abategetsi b'ibihugu byo hirya no hino ku isi birenga 100 nk'uko bigaragazwa n'ikigo Freedom House. Ibihugu 77 byayitumiwemo bivugwa ko bifite demokarasi isesuye, 31 bifite icagase, naho 3 nta bwisanzure bubirangwamo. Ibyo ni Iraki, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika nayo urwego yariho muri demokarasi rwaragabanutse. Inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Patsy Vidakuswara, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu biro by'umukuru w'igihugu White House, munagezwaho na Themistocle Mutijima. Iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa Bwana Biden ubwo yiyamamazaga, aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi. Muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera. Zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi, gukumira imitegekere y'igitugu, gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabira inama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego. Madame Jen Psaki niwe ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganire ku nzitizi, ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera kuri demokarasi, ku buryo demokarasi yabyarira umusaruro abaturage babo hagendeye ku nkingi zimwe zirimo gutsimbakaza demokarasi, kurwanya igitugu, kurwanya ruswa no guteza imbere iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo bigaragara neza uburyo iby'abazitabiriye inama baziyemeza bizashyirwa mu bikorwa. Mu gihe itazaba ari imyanzuro teka, leta zizaba zigikeneye umusanzu n'inkunga by'abazigize kugira ngo bye kuba amasigara cyicaro. Madame Stacy Godard, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubuhanga mu bya politiki mu ishuri rikuru rya Wellesley ryo muri leta ya Massachusetts, ati witegereje kuri gahunda y'inama urabona ko biri mu ntekerezo gusa. Madame Stacy Godard yabwiye ijwi ry'Amerika ko yifuza kubona haganirwa ku bintu bifatika nko gukorera hamwe mu matsinda ku kibazo cy'umutekano w'amatora. Icyakora ku bwa mugenzi we Stephen Feldstein, umushakashatsi mu kigo Carnegie Endowment for International Peace, wasanga iyi nama igaragaza itandukaniro rinini cyane n'ubutegetsi bwabanje, ibyo avuga ko ari ingenzi cyane. Ibyo akabihurizaho na Bwana Christopher Walker, umuyobozi wungirije ushinzwe inyigo n'ubusesenguzi mu kigo National Endowment for Democracy. Ubukangurambaga no gushishikariza abantu ndetse no kwibanda ku gukorera hamwe kuri izi ngingo z'ingenzi zerekeranye na demokarasi bimaze kugaragara nk'intambwe y'umwihariko cyane ubu butegetsi bwateye. Abategetsi bo mu bihugu bisaga 100 nibo batumiwe muri iyi nama, birimo ibigendera ku mahame ya demokarasi, ibikiri hasi cyane mu kuyubahiriza, ndetse harimo na leta kirangwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Ubushakashatsi kuri demokarasi bukorwa n'ikigo Freedom House ki Washington bugaragaza ko ibihugu 77 muri ibyo bigaragaramo ubwisanzure busesuye cyangwa se biri ku rwego rwuzuye mu kubahiriza amahame ya demokarasi. 31 byo bigaragara nk'ibiyubahiriza mu buryo bw'igice, hakaza n'ibindi 3 bitayubahiriza namba. Ibyo 3 bifatwa nk'ibitubahiriza amahame ya demokarasi birimo Iraki, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntibatumiwe. Nubwo inama atari umwanya wo guhuza isi hagamijwe kurwanya Uburusiya cyangwa Ubushinwa, ariko kandi ni n'umwanya mwiza kuri Bwana Joe Biden wo kwegeranya ubufasha mu guhangana n'icyabona nk'uruhare ibyo bihugu bigira mu gutiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu. Madame Stacy Godard ati guhuriza hamwe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi ni bumwe mu buryo bwo kwifashisha mu guca